Mami ma akwaba emfa umbra Ghana TV GH so wafre me adwoa searching. And Ashanti regional minister na on Facebook say ochre be few so wan new Juaben on resign it. Omo no ya na omo ni conscience on. Onji kroma Okudzeto wa resigning. They are just funny people. Okudzeto is still outpost and some man Okudzeto keke bi na new Juaben MP na kano. Ono kra say he's still outpost or enjoy. They should just shut up. And the MPP, the executive, they should all resign. May I say? Good morning. I'm a children and pay Michawati. Nana Kwame, because every you see, you can't send me brave. The current MPP in Penifono, Nana Bini or Mombo County. You see, Kwame, the truth of the matter is they should all resign. They shouldn't be there and supervise any presidential primary CBR. No, none of them is fit to supervise anything. I was saying you can't do a muswa by you or mufiho near your album for because one, they are not competent. Like Omu Boha Krana, Omo de Kraya de Ashim, they are not fit for purpose. No Krana Yam Pese Yabakanu Kumwa, and I pity Justin Kodia. Kamena and Kama resigning. Menena and Ma resign. I pity him. They should all resign. Now Omunya structure for new executives, new album for a new presidential primaries. That will help because it is funny. I can now to be done by 25 averagely. Yeah. Many 5 o'clock. I didn't them. Obiya where Obiya himself the American here no crap. I was so kind for one with you. To the bin so enye de bi to the bin so emu ye ene de to the be emu ye to the bin. At this point there na be catch up by say go beti my be onye for there. Say dollar na what it is no. So ko bank say nka wo pe bi dia ye adwuma. Say wo dey unya bi. By say no ukọ bank unya bi. Unya ubenya plan na date e be ma say bra be no uti anye ye kana na the only new business no okwa na ama date date is one kwa no na si wachi enti agi say wan ka san force na kwa abochifo no omo so okwa omo so na say abochi enya papa o enya papa ye na nim say enya papa ba wo pen ntam nti enti abochi ndi e be koso sa enya de atubecha enti say okwa abochi a say 13.75 ebi so ye 13. Range between your friend is yeah dia ya ji atunu so ejina say they say me check here no and I'm say 11 I'm say 11 BB. I see. Okay, I see. Yeah, that's pa Kobi enyewe abna nche obetrans ma o se pay partners na egusu. We need to talk to the people to understand. Say driver ni awokwe o say the pass no bo no conform still. Na aboso kan ni no say there be Bibi anywhere say 70 me so it's important dollar nanya education bi odwumadi omudi wo aboso kan ha anase e de na amana koye asam kesene ntia dollar ntimi nya nsusuanso wo aboso kan fodwa won aid so miguso kan say ahaye ablekuma central what on day we ton inches pastor say we ton inches yeti o nipa yankeni no ajirisi yeti o beba pacho me ton inches okay na wa boso kan what it is so I didn't know say me so I didn't know say what it so madam it is so nye I didn't hear because dollar now almost about form no me who say I refer to about form intimity so nye now your friend said last year now what cost $100 na near the mouse saying and now cost side the mouse saying me mom there me no me $100 enfant padie now me padie wa ha omo de niam na ba na me afadi wa it's sending out to the Indian no na last year to the saying and now you can $7 about from no kwa what to saying last year na me to engine dia was this Cora 05 no na me turn a surprise 17,000 this year 17,000 sa na me turn so saying sa na tie sa na obi ade ba o de ma me just say dollar na about for there about so kind no me part on no crazy about refer to my yeah the near money there yeah ntimi ko fa bi there's some dollars here ko fa bi but omo de ba say the omo de mine sa na omo de mine it's next
say dollar na ba from there na bagu omo de enema ne ba no ebotom ne ba ma omo but ye ya fa ne ma no wa ne de e ma for my kwa internet se ye hye se ye be hu se ne ma yate so a na omo kokra e de ba ne ho no omo ho e wo si na so ko no the amount same price I was so bisa se na say dollars aba for e bi o si ya aba for ma ne ko baby aba for no no kokoto sa no waka kire wo ana ne ma no kra no se de ne ma ne ba no se wan ko to ne ma se kra mpa unya ne ma ne bi mfa ma ko to ne ma se be se 4 months ni e ba ye no na nya ne ma ne bi amfa misika na afi no wotete tutua ne kakra last 3 weeks and no mama 8,000 him said any 3 weeks na me call your mama 5,000 makoto nyama si be say 4 months wo nti na hanu de enye no kre cause who ska na anya ana unya nyama ni bifa uni ska unya bi mfa ana ne ska no kra no wan kwan koto ase a nyama de ba ya yes ana no kra no wan ya ye tu ma wo nti obi ka se ate so a obi a ka se ate so bia na anya no kre ye ti ne me bia so oman no ne man de omonte so anya no kre ka cho say abna say dia bonte sifo ni esi abrese you want to be a part of the show no okay ye be se benya obi ma dua ban pen fo tena se okay e che bi be dis abna na meti so ka so on tin no man so dey say or not say na bema so nkoi na se ba o kan ya se ni say so ni no man so dey so no on to be nkwan kokra ne ma ne kra wo kra aye dollar aba from wo kra wo nko fa ma na aboa because obi na ekofa aba nti mesra na wotimi nti oni omaso you know ba no ebo na o de ba no wa anti so amame 17,000 me fan last year na ne me kan say na kufu ado wo so kra no na ye yes adentia ne say Joseph ene ma no ba ye to say ne man guwa kwa ye ko fa ye nto me say yes yakofa niema o etia asem ni o 5 ya mekan madam be restore le brothers bi yakofa bi me de manya bi amfa but o makofa bi be se niema be 30 be se eyini ye nto ba kokra be 6 months 7 months me so nya 6 months ye nto ade ba be she o mana no ade o abusumi sia ye meto ade ba kokra na me so prayer mutumana odi ahayi abekwase me si abekwase na me ho ura kufota opposite abekwase inside ho right inside ho ura ma first ho ba nkofo ba bebisa ene o tete so na de me yete so say na ye eno ni problem you ba so be so ate so to ko won ma obenya de ate so okay ene ho me say me customers frame me o ka say me say yes atete ni amaso me say baby because atete ni amaso a obi dadao eti oya na onipa no kwa wakati mi no akope wo baby foforo yeah because what say ya tete so na me say so wakati wa ohia okoto baby foforo na no kre to eni ma ka se bishop no o mu ntimi ntoni ma na fenye cause keni ni ho a o de ba beto sikani system ni system you kina e la la sinje so o kwan o se di asem go ahead ba me kwa de che bebe na we amesha u bika udi bia wa ha abna wo ye pefa text line to jana afio mutimi famra because ni pado do na so me o so na no be pie mo o so ya den ba ko school se si eni ba ko school a o sana school ni ati school fees so ana oh my god school fees dey is about from first na me ya tu edi besi na wada nyankopon ase ewa nimunyam sha John Dramani Mahama ehye se ensem a ye kaaye ye mu bia ne ye huna de ekọ akiri ka kire wo man se ne Mahama gina paso kan nyina kire Ghana fo ye nada ebia ni ho a wo de be ye adwuma no me se ka ye mu bi ne ye ka fa John Mahama ho no ka amem se ne ne ye hu ya ke bia ye mu bi sabri yesie ye nye ye hu ya ye voice out to kire wo man se ye nim John Mahama from 2010 edi besi 2016 ebra ye to aba e ma ye late president may he so rest in perfect peace e ma no a odi free mu a tumi bedi John Mahama nsa onya asase de mampani asase de mampani die asase de ye nim kwan ode ye fa so yenim kwan a John Mahama e de fa so why say Elimelech
afena ba a obenya adidie ewi akire yehunu kwan a Elimelek ede nyankopon krofo faso yo mahama ene yenuanom a efa Akufo ado ho abufuo no mo yeso o mo beso mahama ahwe ye nyina yehunu ye beto aba owura bi minimo tontokrom ne sprinters ba duonu ba kokora wa manantu ne ni nyina gugi etwe mansofo atikumase kotontokrom koto aba ati Akufo ado ni nyina ne se mahama se ono de oba Akufo ado chichan na ni ma no konkrom no wa chitimamuni onye ne sa obeyi timamufuo no matuo mu good mahama e ka asem wi no o promise ni full soldiers say asojafo na Akufo ado do mo bla galamsey no nye no no de beye no mummomu boa no ma ne wene power omo no de ombedi djuma ene police ya muhunu wo mo no enye rare police o 70% of them eye nipa bia even JHS kroma nwie ene ya hye omo police ndare no matu agu mu so se mmoboro eji mu mfidie intimidate mu wo site sa na wi asete ye sa brain ye shafi yase yaboso me nwotwe ne ewo mu ka wonto ya auto private car ba mi yenu miensa enan ene mode mo scavators begu vie mo tonton mode Akufo ado ho abufuo koso mahama ahwe mahama ene yenu yanu ma na esifuo su obi a wuwie suku tina afie emfiichia pii oso wonfa wadwuma alawa na woje ball ho bra obetwa mu se enumpo bemana lusu a onusu okotwa no ho bae a wo se wo sofo se wasesa koto abama no Yesu kura bonsam eyi ni maaye no odome no Yesu Kristo oba yese agenkwa oka kire bonsam se ewo mu se ni ye wo mahihye na oba de na mom nipa obeyi mi Kristo ama no se ya nwonu mpa nkeye wa mabonsam akwanya biem wa mahama kwanya mpirinu don mahama akwanya mpirinu ni ye wuko mu nyina wo so da so ogidie e wo mahama mu eni ye nyina ya wieye kokwa akuafo afi na mukuna snap ne enkosua ne nkokọ obodua munya nhunu hwe Akufo ado befa koko from 3 point something as a 4 point something e de ko 31 million mosi wanyai wa ma na yiri Rebecca ama mafuo mu amesoa ama mo ankobo na boye enu ntino mo beto aba etia no ene John Mahama wosi wo bema koko kuayo aye fenti yenkopa asase no wo de 128 cities na to koko mu or the 128 Ghana cities and atu kukum eye se mahama asha yena ne ye na tamfo ani ye bom kokono ene munyam na wona enya agidie wonmu no wahye moni wuo ye nuanum police soldiers kotu aba etia Akufo ado aban ye di nyamu damase ene muni asumdwe nyam wadwuma ye ba ye motena ye yen ni ye besesa motena ye MPP aban we ye wo ho ani ye boy Ibrahim Tuare abaso no ma Akufo ado shaase ye kurodua yi mu no kroma timamufuo kata ye ni e ma no ma Akufo ado ye Akufo ado one district one factory ono de wan kosi sisi nkwanti o ye nko obefiri su okosi suku adan miensa mienu esi ahwemu so upia no ani aboso ye nation builder no nyesa na oye no akwan ahodo a woyiye drip machine wode ma yensi ye ne yemfansi asie yayi yakwan so every constituency enegumura mu ye adwuma tungrofo galamsey me ka kire mo se NDC aban emu man ematemamufo na emu wona eboa emu omo nsaka tumi ene won Kevin Taylor mo na sadi omusi enjoy life sana NDC buman mu amu ka kire yese ye ya atrofo no ene mo hunu me kan say NDC aban emu man ma timamuni komu nyono na mu hwe yi
NDC infringe ya wadi no amamu one single policy ubusa Ghana ni a wontumi nka bi nkyerɛw so Ghana ni said ye ka kyerɛ ni nyina ye toro because of John Mahama konkonsa ne na 20 mesi ye beto aba kramoni kura hu ba womi on pese wo hwe nanim wo ye nko kramoni a sabi woni ne ye asɔre empire num dako yanu akwegyina asɔre fie ɛna ye sei ɛna wo preko ɛna mfahin kosia ɛna sese ekowi akiri kodada ye nuanu nkusa asefo ne mampurisifo ene moda no mienu awia no mienu ene moda no mienu na mo nkokɔ ne mo nkanaman na mabontene mfana ma efa wo mo sabi moda no mienu hu ba wo miya kro mpese wo chia ne nua kramoni a wone no